Metong amasaya at magrasyang aldongan po kay kayungan. King Laguna po ning San Matias Apostol Paris Pastoral Coordinating Council. Babiya ko po yung Maya Paworas. King kapag masusyanta mo, king ika-anamapulong banuang pangatatag ning kay katamong parokya San Matias Apostol Paris. Kapasalamatan po kay kayungan karingay ganaganang sinuyo at susuyo pa king kay katamong parokya karingay ganaganang makayanip karing aliwaligwang religious at mandated organization ning kay katamong pasamban karing pong kay katamong Chapel Pastoral Coordinating Council at syempre po karing kay katamong benefactor karing meging Paris Priest ning kay katamong parokya at kay katamong kasalukuyan na Paris Priest iyamong Ronnie David Cow alang sawa at kapagalan at susuyo at susuporta karing ganaganang aktibidades ning kay katamong parokya. Dakal pong dakala salamat ngan po kay kayo at sana po di na nakatamo pa pong dakalasikanan kabiasnan at dakalagrasya ng Ginoo bandalo tamong makasuyo at apirasan tampo maging kay katamong kapagnasan ang makasuyo karing kay katamong parokya at karing kapara tamong tao. Metong pong magrasyang ika na mapulong banwaning pangatatag ng San Matias Apostol ating kasalpantayanan, kapanayan at lugod king ana mapulong banwang pangatatag ng kay katamong parokya. Minsan pa po agkatanda kayo po na makiyagom karingay ganaganang aktibidades din kapag masusyanta mo po king panga tatag ng kay katamong parokya at timpong aliwaliwang activities na makasulat po bang anita po makapakyabeta mo po at dakal pong salamat minsan pa po Sister Regina Canlas Carayon in kasalukuyang ISMAP PPC Coordinator po. Dakal pong salamat.